Біздің авангард қожалық бойынша барысы 11 мың гектар майданда біртекті культуралар жеп алу борышы тұра. Бүгінгі сегінде 7 мың гектары жеп алынды. Средний урожайность бүгінгі сегінде 40 центнер тәшкил етті. Міне бұдай, кезге бұдай культурасын тігеледік. Аның урожайности 45-те 2. Yazgı бұдайдан міне бүгін суғабыз. Біздің 52 центнер есебінден өңіш шығып бара. Ясмин культурасы 46 центнер. Hem Burçak kulturası suğaz anadan 25 kilometre çıkıp var. 60%'dan artık meydan sokturuldu. Varsa 35 bin tonne bir tek ağaçlık sokturulup yine kır tabaklarına hem elevatorga tapşırıldı. Yine bizim arada kombaynlar arasında semeni ekipajlar işler. Irli, Atınlı, Sungatov İlgizlerler simyası, o özünün tırmış ittaşı Nayla bilen mene bugünküde 12 bin sentner namalut sokturdu, başlık sokturdu. Hem mene prezidentski programı 200 kombaynörlarga verildi. Şular arasında mene aldığını alıp tura. Prezidentski mene gülekni ol aldı. Hem özümüzün mine 5 günlük etuqlar boyunca тоже жеңүүчүлөрдөн болуп санала. Sunatlıklar ekipajı. Biz аларга özümüzün direksiyası менен рахматыбызды билдиребиz. Hem mine kıymetli akçalata bülek и mine rahmatыбызды айтып тапшырабыз. Mine Гималов Şirek. Гималов Nail өзінің малайы Болат білән тоже алдыңғы орындарда бара. Ол тоже 12 мың центнерға yakın соқтырды. Аның малайы міне Химика технология институтта, инженер факультетта оқиды. Біз ойлаймыз, бұл келешекте жақсы, уман инженер болып шығар деп көрдік. Тоже генеральный директор есімінен өзіміздің рахматымызды білдіреміз. Келешекте сізге тағы да зор уңыштарға ерішуге саулық сағынады. Kombaynların nəticəli kullanğan üçün sizə rayət isimlər rəhmət. Біздің комбайнға отыру тілегі Улым арқасында келіп шықты енді. Улым тоже шулай комбайнға қызықты бек. Екінші сезон ішлейбіз комбайнда, Аккурс комбайнында. Улым енді алдағы жылына әнікешімнің Нива комбайнында помощник болып жүрді де, әтейді өзімізді бір комбайнға отырып ішлеп қарайғанды қызықты. Ол менің отырға есебім жоқ, шулай комбайнер болып кеттік. Жоқ енді әтей еткені Нива комбайнда қарларға, қарда ішлеу тілегі зор енді мен. Ең бірінші Нива комбайнда да отырып ішлеп жүргеш, шады, анарсын әтей қайтты да, неде авангардта да Аккурс комбайны барды. Ол енді Аккурс интернеттен қарап, енді комбайн екен, сол анаға қызықтықта демейде ішлеп барайық бір жыл. Сол анарсын ішлеп кеттігінде ке, шады, комбайн әйбет, яқшы ішлей, қарап тұрсаң. Ирим белән бергә 6-нчы сезон бергә эшлибез. Кырга үзеннән үзе тарта. Ире белән эшләү яхшырак. Акчасы яхшы. Бергә эшлибез. Ул бер көннең жартысы бетте. Шулай эшләп барабыз. Кырда үзеннән үзе. Комбайнда эшлисе авыр түгел. 6-нчы сезон бергә эшлибез хатын белән авангардта бергә исән сау гына эшлибез.
aşığı çıktı. Aşığı çıktı. Valla her bir minut. Так, işimiz. Deniz, давай поздравляем. Motor işleysen, yaxşı işleysen. Gelecekte şulay motorun işlerge. Bizga bo'lishira, давай. Deniz, rahmat işleysen. Sizga mana 5 kendak yutuqlar bo'lsa direktor ismini nasi. Благодарность. Давай. Все. İyi pazarı. Rahmet. Kombaynlarni to'xtattirmoq uchun ilishing zo'r. Давай, Deniz. Давай. Yaxshi. Mana bu anaqa bir turi Men 30 yıldan beri şuşu traktörüm bilen işleyim, 75 traktörü bilen. Ötken yıl bu traktör bilen 900 hektarga yakın yer sürdim. Anlarsın, bu yıl indi yazgı şaşı kırışları vakitinde 2000 hektar yerde iş başkardım kırda. Anda indi kultivasiya kire, баранование и внесение удобрения. И hozirgi vaqtda endi biz yazgı kırışların başkarganasın, hadi bu dige yartından, kombaynlar artından indi sirip barabız, kilesi yıl uңuşun hadirlep barabız, indi kilesi yıl uңuşuna hadir negiz salıp barabız. Bizning hadir mında yer su qalıyız. Bizning norma kenge 5 gektar erta bile kitem men, ertük saat alıp tulganda 9'da qaytam, 10 gektar yer sürem. Mine şulay etip 9'larda meninde ide bulam endi. Saat 9'larda. İki norma işlep baram endi men kenge şulay. Bizim hadir vaqtda 65 yaşında, 66 yaşım bile baram. Eli tağında işlerge isebim var. Allah dilese, sağlık bulsa, mene şunday haller. Akça tölev yağından kelgende indi bunda mena şey bik heybet şunlara göre gidesim de kelmey. Kenge iki norma işlep bargaçtın mena 2000 artık akça düşüp baran, 2000 artık sum akça düşüp baramında, 2000 sum 2400 sumlar. Anlarsın bunda indi aşağı uçu yağı da bik heybet, abitne vaxtında getireler, bir ve iftarı getireler, ujun getireler. Mene şularını barsın birge jiyip alganda da bizden 25'ten 30 sum akça tutup alalar indi. O bitinne yok digan siz bitindi. Yaxşı heybet, aşağı uçu bik yaxşı heybet şul halik. Şul halik yaxşı aşatalar. Mene. Eş usloviylari yaxşı, qırğa kelip zapravitteler bizne şul halik niler. Saylarken kırğa getirip bireler zapravitteler. Nerse kirek eğer zakaz versen getirip bireler zapyasında niyinde rimeling izleme, niye izleme zvanittasında hadir şul momentda bir tiktirga mağan mena bir minutda boşturmayız indi mena şulay. Uslovi şul hali yaxşı qoyulganmında bütün nerse yaxşı. İşlerge gene bizge. Şunday heybet. Mena bek şey. Ötken yıl Тоже şunday heybet işledim anda ötken yıl gılnitken vaqtda ötken yıl zap sirdim 900 hektarga yakın. 900 hektarga yakın sirdim ötken yıl. Bu yılgısı indi nide çeşmede katnaşkanda indi 2000 hektarga yakın yerde iş başkardım anda kire indi. Şul культивация кре, баранование и внесение удобрения силки беле кертtim indi. Şunday yanda. Şunday işler.
Болезенлар да көрінмей мұнда бик мотор игенләре. Ырлык, суп элита бу. Ырлыкка Уңыш бар, киделе, тулы. авыр бесе бар.